Shi TV. DANGME Kemenche. Gist yo, gist. Ebusia for thank God it's Friday. And Friday is no good advice. Ethiopia. Juweni a foot to move baby kakawate. Friday swan, Mr. Why you do for Monday, Friday, Mr. Juweni. Only be no map pebino. Only me show no map to be no. To say Juweni, thank God it's Friday because Obi a woman because Obi a drop coming body be a minimum poor we. I mean, once a life is short. So one Juweni, and then the wallow, voila. Me say, yet Juweni. And I will see for madam for me viewers some more UK landing in Anakopon and Shramo. And to me check a say more day at the movie be all show me. And then I am a chia. Good afternoon, good morning, good evening. Depend on time you are watching me anywhere or and I'm doing check a say day at the mount. And then Friday, Munim de Chegunem Bomuno. And can therefore I can say good news in the best in an Egypt brain and so I also make a come. A woo now bano. Chese, Ojo won't see and look at Kayade, Edwom, and some about of a bray, and if I couldn't draft forward down for Sovunia. For baby be our company as now on pet to Quanquan, the fair for Biase, Saboni, or Mashi TV, girl just a sati, and to him, but he betray and we are bay. The babano, no money now will be shim. Come on. Not my strength. Manya need you, Manya foot when you be a woman. Then I had a yes, until the white car rent as I said, bra. I will call baby Anna, and if I know about call, Oko baby, you know, open someone can't maybe you 1 or 2 B. Oh, baby, person flex like a crack. Master, wouldn't this got about talk away be there and see a patch up. Went to you and what it, and you cry, what you car as a roll. We'll see, said, oh, won't you cheguno? Who pano sick at a banga pano, some is swan. The next of kin baby no send to what them. It's a concurrent as one of the way the whole GB. Only Kaka for driver be doing him, did you demo? And the old children who drink an hour friend. To a noom, who go for away with us away this cannon. Or uncle, or a yo, so a damn never see. From my foot to no, you ring down. You go character from Munye or maybe a cover fire my uncle to you, Fanamano, Oka was everybody say, member and discount woman. Omad Bama, uncle to your member. Crab is so bit too quiet. Say a long journey and now short journey. Say a Jumekua and now Kuku acquaintu. And it's going to be to say excursion and now decision with you. No, Yaka do Jojo, dear. And I made the device car rentals and more. It will minivans are a more affair. Nabama to so do a papa do Jimmy be a woody. The drivers know so you're training one. On the mount air and to so on the bamboo. If it's a white car rental. O bambo here. Go with your chair quite over the Apostolic Church Kano, Boyman District, Yeni the La Paz Community Hospital, a junction in the Dim Uber to me a friendly with 059 84 54 525 and now 024 315 1512. White car rentals team, O bambo here. Ebusia for and everybody there see and I make say gist yo gist who fear. Now what is some say gist
we show Facebook in so much just mom said this Facebook from some na ma start e the comment number on time sometimes when the comment never after some happen me ko na fi the comment never sa anti o comment bi ma utie sorry kaka na e na wa start here dey e dey ba so na be me wie no e bo 3 kono na matima ye dey every day ma bo odi mama Shitɔ say we show Omashi TV girl this and e kwa o say ye good news aba and so good news ni mu na so I say ayo hu wo mu bi na ade na so ye ne ye be ka say good news say wo demu ya ma condemn ya ma osi ya me ya adom ya ma free oh me show mo na me wi aho on be start wo he na yakopon etimi ade na se etimi yiwa ka ho na se mo nu a wo ba fi a me nsu bebre mbedwendwe bibia se social media ya abui eskafu ya mo hwe ye wo chewa na se mo afro na ma yere mo bi ka ka da start bibi nti ma mo su mo ye mo hu su o kan ba ne mo ye sunde su mo odin se be ebe to obi akoma so no I say ama obi ka kan da start I think say mo share mo lesson anything de mo ru mo bia lesson I dey abemu abusuafo mo mayen ko show mo ayamba abusuafo enne na amnesty na president Mahama de ma prisoners fo bi na oyiyi bi so mun kofie no enne na ye de ama mo na abrahosam no say yi bi mu de so o subusa no say where do I start from here enipa bu ha wa demu ama abusuafo kwa refi no etu ho prisoners no mu gina animu ho na omu busa omu say omu ni baby ko ebi mu busa omu say where do I go from here ya yi mi die ebi mo ha abusuafo kwa refi wo mu na chia ye basa ne yire jano ne mane na ma ebi mo chi omo chia ye basa obusa no say where do I go from here ayaraho orade ayaraho ya yini dia so no onim abusuafo enne na amnesty na president ma in some prison one I had to say airport no as we ko share wo ni pebi wo abrochiri aba ene etwegu kama ayaraho but deep down nichi because anka ampeni mama and start here afamba anka de mu still into the mechanic say mo nje so odin kwai den apie mu a why dem aba bontin se busuafo mo fa ni je ehwe mo no matter what mo fa ni je ehwe mo ndin kusue mo odin mo ni nje de na yire ti ho de na yire ja no mpacho ma be ma nje jan wo mbe mu odawo ma for instance na tamu ache ana mo say gist yo gist asama wona gana asama wona say kan require na say aye dimbi je say maye nka bi na so no kra ewowe what must say ene ye kwa immigration enye ni pe bia na yekunu enye ni pe bia na yekunu like ukuni party sakoko ukuni party sakoko or downfall the since be you na sem ne ba bia aye say new de bia ne bibia ba de ba hu bia ye new bi esan say immigration officer ya na downfall twitwa no san share no bone ben oye oden ofa oyiri pan ko be ni say then oye waji ni sika no beji back no utwitwa no ai se si anu kwa ne say son immigration immigration officer no nunua pani eye konfo ba okom gidigidi o di still work criminal wo hey criminal wo I don't see na Ghana for say ya because ka be yi we ke hu na chiri dan kana yibe hu puna na yibe na just ko hye ne kanchima bi wono omba anaso ko hye brochire wan kra no na ka se we de sana ye kuni power twitwa no esan hye no esan so ka be na ka ye hu na se ye fie bia na ye de se kan e ka omode hye konfo ba na ba agotagushwe du police station wo o se lawyer bia obegina mama obudini ni se o charge no o sa lawyer no be pro obusa for be pro ana make ka say sad na mo mo bodua na mo ye madawo ma yesere mo se me miti hey a me edwe me hu na me nua bi ennam gato eni ne se mo hu no wa be bibia bodua o se obusa for da se star musim say me ba mu sen bi
Minua ya de me no akota na me misimu say auntie no ebusuafo na adase ene mesrem say aduabo ya mo sesa wate mo sesa sa nipa na owu na ka tell say ukura mo sa da no an kra so dase because the car na asori na na mo no mo sa fa the car na dase because ne busua ni ma me ni papa ennim de nipa ko ye ho hwe ena wo lawyer so asori be the lawyer for ho adwen because the eba wo so ena so lawyer for mo asem de bi mo asem de case bia mutumi lawyer abusuafo enko hwe duabo no na yembra Hey, abusua video we Stephen Ken Amwa immigration officer omukun ni twitwa no ni sister penini se wo ye konfo na ene oba Kaneshie district court won okita kosua kwe kosua ne kita ne nsem no na obodua invoke case say obi biara we nim asem no hu bia no eye bosom dente enyi nimpi okita kosua hwe kosua ne kita no wode behwe form wode ahwe form sika no de aja obi obedi usika bia obi obetire ne se wankofo usika bia waka huo ne ho oba pura tete kata so wasifo nyina ba pura tete kata so oba di ya huo afa ho baby akwa ya kwaji aduro di ya sa de no ho na mijina sa duro na de ya ho na mijina wana protection enya adwuma eti epese e malaya ne hu se baby party ni wo bia onjemra ansa ne esie ye de hye no enya sa de lawyer no so sa de nsuo ye no sa na wia be ye onu so ba pratete onua e ba pratete ye hia ye part ye timi kwasia kuntunsini onfa ye kuntunsini aka mfa mayen ye sramo baby a duro bia mo nkantra wo mo fa ye kuntunsini aka ne nsa ne nan ye hia ye sramo mo nkantra wo mo no mo fa mayen enu ano no ye hia ni nyina sa de sese ka sa mi kan ka che ye sramo yo tutu aye bia ya aye bia ye sramo ye fi ade hia ye chicha de pepepe ye fa no go na aka tia dia wo so na mama de court de tuma nim se mama nka se mama nye de bi ya wa sa e mranti ate na wo se yesu tie se sa hwe mo nu je wo se ebre ho ase ya cha akatua fa ni de wura no betua aka tie de hia body no sa kofi amu a na o ye nipamu a nti nyame bo a ya pese duru ho a body ni nyina brante de odi bia fa bia no on famra ye fa ehihye ye de hye no ye fa sie no eno ano no enu omuni ase bia bi bia di ewo wase atwitwa ne nsa no de coin wanu awia na so waye ne dai enti lawyer no nge nsa ne famra ya ani ebusuafo eya aweho enso ebusuafo na amaba no I think say muko too far ana obi a oni mo fine duabo na mo bor mo ndi mo nka ne yem srem madawo ma because the pay odi ne bor ye ne sikese ne nua bi mpo wo ho obisa no 1 cedi mpo ma no ti se ne busuani bi o ma ne 1 cedi enti so si wodi ne busuafo ene ne hu debe na das ne yere kwa si ko ne yere ni mo hwe enti mo bodua madawo ma mo bodua ne ye wate ebe ye de busuafo das sei ene o mo mbe diskani bi nso na wo ka no nso me fo awoso ani bla nso ye de unso nyame enti so mo mbe diskano ene ade na mo yere na me de me ye de me fo mo so pase mo ye de mo ye sa enti busuafo de egusu na ka busuafo ne se jo mo hia ne se o mo pomo de hye no the full body no asem we ya yo wo ma twitwa ne pa asa hye no like away aden all because of na adam for some mo nhwe ne ye yo me kra me ties me nka bi se ye nhwe ne ye because adam for some obi na adam for akun na compoison mpo poison no kan so ye bone na so na nka se o twitwa ne se de anko ikunu shompo etu ana bibi mpo adan migration officer na asem we aya na ma yo ho aya mentimi nka bi na mada for gina that because it's so sad aya yo ho papa say owo we
It's a bus of fun say. Parts now much one and so ye. Umuyan and night, Nisa Ade. Ade, no uku no could they. Papa would demu. How far? No, that I'm not one. No, one did it. And I want them day. I don't know, yes, sir. Obi this year. Yemfa, de ekosuna de entu ye hofo. Afedi esi ebiwo Kumasi o se we eno so ya wo bi sekai. Be misunderstanding e ba ya boys. Ah, sesi owo no mako ti kro bi o baabi na mu wu a mo kɔ hɔ ana se dey. Mu wu a hɔ na mo ekosi because sesi owo so na ye no na obi no obi ko na police station wo hɔ insan mo hɔ ya mo ye awo e se sam mo yes still na wo ku obi na nimpa na wawu no so no ne ho dance de abuziafo mo ma yegotie de bra yo me bayi ko fa blantie me de ma ko hu ba bi o mo tie nkura mienu mo po mo me yi man me bayi fru mo ba bi yi ma ye bia nye mo ba ku adami ha me so ma me ma papa ma bra de me ho so asanyem aja me da bench so we me sa wo me sa me da bench so na wo se anadwi kura bebe me de akura ane ki twa yi be fa kura no e ho asem adene gese bia me frɛ busiam sofia mu nsem be kwa me be ma ti me sramo samuti de mo me ni mo frɛ mo po mami right why you oban why no ho ade me pa cho da bi I don't know me by from so penna on a busiafo ma ya me by one day mo ma hu abrai mo no mo nye on one day na ti che me baby so che no but so on ware no ani ebusiafo ma me no osu no e boy na ya won sekan ne girlfriend ma me o se omodo mo ho na mo boy ne ma me no na enti ase enti se ma me ne kasa mu no yente so wanted no obeda ase woni pa na no why wanted no da ase o mo hwe no nice boy and what me ku obi hwe unya ntokwa na wo ku na se bia mo yi mo change voice na na to be ka say chale bona sumbu na nimpa na ba ka cha se chale ye no wad no ka cha no so be wad ma why fre nimpa no so onya wad ma onu be bu ne ma kan o de ho nya de ma mo nsero nka so wuntimi nya hwe ma yan sero eye Oma mi de mi suenya hwe dan se bo akoda nsawom anaso betwa won kwaso abusiafo ne girlfriend ma me na be kasa ya enko boy na nkasa ma me wo enko tie de anaso owoka amaye ya ma shede me das e de ne sie anope me ya ne bo fo bia no na mani ate da bia me fon me hweta me bo fo no a je se masole tie bo fo no na me sole ye na me de bola kosi abontene timfa ne se bola wula me duru no woni ho na me sai be wura fie timi sai pie bie me no sai sister ye obutu wo no me ne nyina na wo ho ti sister ne ye na sister no esoso no wa pie na me hu se me ba bright no wa pie e na ye fie na nim ho no mo a na me mete wo na obetena me nchen ti wote me nchen na dem ti ya ne so obusa sister yi se Tamɔ ye sei na wada no anwumre no wante na ni biem na ade ye dai e kyenye enti Tamɔ ye sei na sister adwo ase kobo 5 abo apa ho eti me wo hono ma na bola wula no ye de wo baaye na dem de bola ni gu bola kan no no ode koye ti wode ko se pe na me ko wura efie wura afie na metam so wura adwaye ti me wura adwaye no na me hu se me ba na waye dai wa pie doye no ka tell me se me manis ka fa nko toilet na me se pipa e wo ho ti fa pipa ne sesane wo benya kwens na ade akọ toilet e na cheso odi pie ye wo pie ye na me de me hye adwaye ma dwale mawie ti dwale wie am siesie me hu wie ya me be kwadwom a na boy be friend bash na mu se okuta ne phone e no se ma blight we na me se wa pie no se wo pe na ma ne de phone na ye dai asisu ama na me se wa pie nti fa ma ne nua ba ti wa no anya dai offense so ti me pie ya me duru ase wonom no a ma hu se sister bi tie mu gina ka se ya twitwa boy bi se kai wo enti wo nya dai wo mu peka wo be ba be fa no na se wo gina ka bi aka ne nya dai enyina
ti me kwa hwe nipa kora ya twitwa na je se me ko na ye me ba no na me sa de bana ye dai ti ho no na je se me hu se me ba no wawu fi so mo fa no wawu fa no de na wa ye no na se boy no ne nsa nyina sensem ho no musi na se me hu se ti me de bra e na e ba se na afen wo kwa 20 years to 19 years na asembe pa ne si e utiete ma de ne si woni abrante de tema ekofa sa ti kanche no pa ye ya asem we say si ye e na asna for boys ne ka se enura ya no mbo smuka e wo ba bi ya si ngozi a kire ho boys ne bo smuka wo ho ti ya si smuka na se no na bright ti akonwa so ti ya so ti akonwa so no ne ya si smuka no ayi ewura na frɛ no o frɛ ne sa wanya dey omla ti wo frɛ bright ne ya si boy ne betena akonwa ne so boy na wakun no e betena akonwa ne so ti ya si o betena akonwa ne so no ene ya si bright kwoti asam kro ne wie no o ba ye no o ka kire boy ne se boy ne nsole ne ya si boy ne se won nsole na kwada na wo mo ntokwa ti ya si wo mo ku ntokwa ne wie no ne ya si boys na nka sa frɛ o mo gina ho siesie asam no eno ani se wo de sole ya wo kwa toilet ya ya si wo mo ye nipa mienu no ani ebusiafo ene ayeho semo a abeto amaye no afena boy ne kon na 20 years to mini or 19 ena ya jineka efinisi owo ho mo bia o nanso uhwe hu ye ya obenin ache pa because asame ebe esa na me kan ya misunderstanding na eba ye na ko ba ko eti ne ho ase a ka think say ba ko enyo wanted na ba ko so endless in life until the make afa Omashi TV so afa girls just such how say a young boy I will share me I me down for form wo Jamestown and it down so my then I'm commenting mommy Mr. Madawoma obi anhwe na oyi in fact wo will show Omashi TV pia ye hiam se de bia mbehwa mayem nti obi count no so ho ye de because say you ho ye de na ko ebia nipa na ewu no oda wo pushi na aban so medi sunsun asem oni so de no na do ba kutum ayem ayo ayem mobo pa because ensam na abana ye kan no owo ni ye too much owo ni ye too much na obi di aba no say what is happening in Ghana na me amba ye ho ban esan say me betena he aka owo asem aka tu misa ebi wo ho bio enti no hweye ena mede meka ene ye ko sanjo wo won mu sanjo ye TikToker influencer for ni bi ana we free mu na sofo osoyo sofo se adifo we ni mu bi ana wa be kasa na kasa ni mu kire se osanyo ya bibia esese omunkodi ho asem no no so nya kasa ye na onimu no like the fengo timra Osanju no one thing is Yankopon don. All say o maame de ne kra e dane Osanju wuru. Onsu se ne nka ese nko afiri mu dada. Osanju de se no se nko afiri mu dada. Ya na abranti a o te sa no wu a ya na ehye me pa. Osanju na onim. Wo hwe na interview so ye nyina na ono anka se onim. Na me kire so many times. Ana onim. Na no me ka se obofuo bi a obofuo ne tiye me ensa. Ba ko wa se ba ko wa na ba ko anim. Ko asama ado apon na bi. Ele se ni pa wu na wo kwa opuja ehia. Se eja na wanko wachi. Na se timi ebo epirina ekrese akona wu ampa enti on na bebie asama ado pro na ede ede ama se wo wuro edi se onya wura asama ado pro na obusuafo ne ba behia o papa fiefuo ene dika ba behia o ne ba behia mo akwa aba ansa ra ma me fiefuo ede aba ti se abusua no mo unya bi na ya bo brama bi nko ebi nso o papa fiefuo so ya na mbetra fidikasi efu se sankom e kan se Nyankopon ye oye no manipa dasani bia entwintwa na kwam anya sa nipa no wo de won kwa bitwa so wo de won kwa be dey ebitwa so nyame nhihye yem ene nyame adwene mu na me na wo e kan tesi ya se e wasa agrada onya
emre nyame pese onya emre edema ono ne kasa na o training 5 years no de pie etimpanifo no ombedie ne muri nyina no omuni nyame de nya asem empanifo no omudie ne muri nyina no omunterom te ne yepa me difo omuni nyame de nya asem omuni nyame de nya asem etise kama me kwa bati ase a enka omma koto kwan se wo de ese mo beti ni agent so kura so a 5 de mo ma me yere ese mi twa me 5 no agada lawyer no em se Ali Muhammad o de ora wo ye kramoni sep we pepeni onye obi a wo saye lawyer panyina obeka se onante ultimi nka se bia oni banbo anaso onante but ade nyame aka no enye ho aso odin tira me ga se Ghana wo mu tie fikehiem difo manu ma sema se Ghana be fa ntoma paaye dey afura wo ye nsem e be kan bia na ne kore na ensem so be kan no didi agora e besi agrada wo dem afebo ana agrada na mafebo se me be twa se agrada 50 years no 50 years on twa ba ye se don krofo bi hihase o mpese o mo ya ma agrada epie dey epie ba e na me gusu ti o mo wone atem betra ha ekan se mo ma agrada nyame na odi ama no enna na anu ne nipa bi be na dwen se obedi animu bia so ye busuani so ye busuani ye wo asofo bebre ho a asofo munim de no obi na obedi animu da won se me kan se ni din be yera be kakra nipa mo ni din bi na ade akura ni bia ade amaka ebesi na japade ne sa na ma ne nyina baba na ne nyina e basa o se be start from the scratch de me se hu ya ne se na yetum a prominent person bi ono na ye the eye of the nation oye Ghana ni oye sofo na papa no oye Ghana ni yakopon de papa no aba be dua o man fe pepo ban panifo ni hu papa ne mmere akakakra be free enne kopem ebia next year May awe na ye ntia asempa na ye nim na se papa ne nyaka fom a Ghana wie ya aba panifo no kono na ase amma mo fa nya amanwasem bo ani ebusuafo Sophie oye sofo I don't know nunkom na o hye ni na o mkeka bomu bako hye ni wo 17th July before you becha gada right yeah it all kan say yankopon person fa gada nsie on fa gada nsie kopim say agada be bin e wo nyame mu ansa enti ne chi na ya cha gada no se wo obako di enim se be person twitwaje no so do nkwa be de betwa so ena Ghana for say munnie asofo munnie mu yebi o mu yebi se papa iwu in lawyer iwu ya amafa kwan bi so abeka sese afa ho se ma lawyer bi ambedi agada asam na anasa dey and osanyo dey no so person share say ni mami no owu ye no po odunu wo no nkwa na jai ese san osanjo wo no osanyo san so ayere efrimu obi so buy be kan say sofo ba ko so be kan say osanyo wo na wo ni mami di ne ho yaw enti wa be friend no say on be chechere nsem mu ana obi so abase say osanyo wo ni mami na asesane wo na man no yes still osanyo anhwe ne wo ye ntwaire wase wo ana Ghana for mo asofo mo say ye Christopher yetuba mon kan treye mo say yetuba mon kan che ne mpe be de etibebo because Ade so food be different to who ni baba ko wawu yes still mo shem komanko ade confusion beba yere is say fine mon chere fine because Ghana has a see de e koso ano ewu no dos too much dadia asofo muntu stop my muntu tremo sa Jesus Christ training say nsuo bibia ye din me ma chama daboma mon tremo sa no owo ina ye din owo enye ko esremo enu na ye sese sofo ba ku bi mpeda ne mu embeka se ono ye sofo free nde ko Ghana ni bia ewu bio ana mo say man fa medru abusia fo re ekwa owo mu ana ye namono ani owo fufo bi so a asi mo men ko hwe ne mebo mu nchemu and this time police ni bia me hye bia nsu be kunu me dru ono no oda mo sa so say ana mo de ne hye gata no so say eti asema ba ko be kan say eti woni anya wi ana m se di ade no waye wakum nipa anya ska na mokwa die ana m se oboku kwame kata fe kutami atifi nsam no kire se Abrante efe ne kwame a do don fe no bisku a wo hye ne kwanhyiawo e wasu ye boa no na busuafo akwa bodua
wo nsuo bi a wo su e bo abonten so o ku me mi nya be ma no a o pese ala dia ne boy e den dai mu bia o ma ne abusiam mu bia o ma ne bia la wa bia it is alleged say ablantie no apolice for ko chi no na de kromofo e kan say omode kro no sam e na ato no so e ne bi mu say etietie na yaase ekuma ablantie eno ana ne yiri esu ye pa na ne maame so e kan nsem bi a na adwene ho na onti ase wa bibidi wa bia mini wa bia sasa wajawe nkula miensa ne yiri sanyam e kan wa enan mabubu no bunikom awone pane awone ha ama nano etwa huro nini na mu no emebu na ho no swai ama police for nan ani ebusuafo we etrese police ni ana omoku victim no omoku man afri wiase because e say nchiremu e ofo no massa particular man no problem say no compare bebre na bada police station say ni saha no like oyobi a owiade no mu ntumi nchene da the police for ni hia no no mo kan say aha woni se wo ye sa kan we ene de me say wonya asema wo de oni wo bi no obetimi achire mu ama wo no e chen say ye ka chen so on bet gina wo no starting hwe and so video bibi e koso ma me ni say ye pagya no kosoro ye de hwe say brum na ne mu bum you no wi e de wo ye bobo don't fear about it because owo ba na say mo wo ye be ka kra omo na eyewitness for no mo jenje on kasa mo meka no kwase do mo so kanu no ya na no ode enti wo police ni a wo di mbra ahye wo sem a wo ko bi a wa hye no so ye confirm pa wo di no ko police wo di no ko office wo di ko ba bi a mbra be di no na wo di mbra hye wo sem ya de no bi wo bi a ye nim yante wo side of story but ye waiting for say we shall so side of story say e be to asum enti sa de a wanyade duabo na ekoso ese ga na ahire no yede nsam hye yede nsam emma mpanifo so monka na mo hwe na se enko yi na se duabo the last option say duabo be kasa man okwa de ade kama o kwana na mo animu a de ohia no nkosua ene de o so do kan wo asa na so me ko chukot asam twintwan na yes masam medi for there ende boko madawo ma duabo na kofo ise mo de ma mo ansam duabo na se nkofo de ede echechro mo humu omo de ma hu se we de ahade me innocent wo ha ahade yam na me ye ene ekoso ebusuafo police case ye bi se police ni utimi yesa na waka na so mo hye police ni bia mbekunu ento do wanu aka say impo no police ni ba kro no so na bibi ye na nya wo krampo etum de be cha wo chi wo aya mo hwe mo no kasa yie wo bufuo mu wo ni gimu wo awe ho mu a hwede asama efu ano e ba bonti yie because say police fu ye say ehu so mo no mo boy ehu ba yo so mo do ojo you don't know enti ase ana ye kwa police ni bi a achim swedo right achim odan ho esi ogina loro kwan so a orderity traffic faha kwaha you say and taxi driver ye ni so abo police ni ato ho so lose ni break o say de ba adio say de dio esi bi body kan bo police ni no osan de fa no so a no de no ko du ko temu osan de je no so say sim bone ben abusuafo mama enkohwe enda Pacho, if you are Aguna West, Aguna Swedru, and no Pabi no son, Econom, Chimuhona, na I see because Aguna Swedru Chapel Square, a bang a year, the Chief Palace. A hormona, police for a dispatch of myself, Monco, Bob by home. Na Bakwan, your friend or Pare NSC at Abenona, or directed traffic. Intina, Tata, so traffic is still a punishment. Ujina wana ogusu direct na one taxi driver bi oyifa ho enti taxi driver ni fa ho na ni ba no na se o de akwa for pimp star police ni a o direct sa traffic sa bre no na car no bo no ani twifa ne so a
kodu bra ede ne koto gatem na taxi no ekosi ni so enti taxi no ekosi ni so na say a police form wo that area na mu go so bo e ban ho no o na ba be call mo ama yi pija police ni ede ne tena aka mu de ne call government hospital na oja erefe na ekoba ta no taxi driver na ta tam no ukisa aka no odugbo ni wie pena ubie ni do na go yifa ho jane ye enti the whole day na mo san ka taxi driver no na ne car registration number GW 6086-22 car ne so na ye Hyundai i10 taxi na ye Hyundai i10 enti a police for so gusu a mo re se on be sa be ka taxi driver no tenu ani si wo Aguna Swego Palace, Chief Palace Junction, no. And the police in the China Waisano. The China Waisano. Wow, the Pimono, nice girl said, who could cross in a grid, no, Quina. The way a year grid, no, Efsa, a year, a Rana, a Nicurum, Pepe, or the left for one side, and a chain, one, the local two got them the Sankusini, so. Car the Sankusini. Ani ebusiafo ayehu se omo mo kan se lo mu kan o police ni achi den police ni achi o basic kind no bo na de fa no so a de bedu go tem santa ka otiase na nka otiase but enye easy o Ghana de koso Ghana is here de ya yo papa enye easy owo nu edos yakopon ohu ye mobo ombo ye ho ban no onyi ye fi bibie nya bie mu because me betina and the girl gist me betina and the Friday che say eyi ankasa ana mbobo so ha nya easy nyame ohu ye mobo no ombo ye ho ban na ye kwa daddy kedi na yi no ana busiafo de aba say omo pa cho omo ye sorry say omo san tu eyi no ashada bio enti this month ya 20th and final number year a year no. I was on for my uncle tea that the kid in the bar and then sister Embra. Metia will be say Kedi, this sister na yes, I can't phone in our say more far and share your dates they keep changing and your fault. Last one, like a Saturday way, then so no, now 2 4 I and I was Shanty in the winter. Yeah, no 6, but yet me find on the 7th. It's nice to say this but date no na very difficult for us to get it. And ya me adum afena yenya date no. It is say the new date near the 20th of September at the four courts of the State House. Government my assistant the president and then chief of staff and a musical and a creative act omunyina boa pa ma se bibia ye kama iti 20th no ye be ye State House the 20th na ye bia ye be ma no so na ye de na ko asamai ye akuna asamai da Shanti region na 20 four courts State House. Please come your numbers to come and support us. Thank you. And but okay, so the date has been postponed from it's supposed to be 6 this month, but postponed to 20th this month, State House. So please come in your numbers to come and support us. Thank you. Ani ebusiafo na ye komu a ye hwemi ne ba no kra no mobo ena Ghana fo se ne ba no sunu osu no moti ase mutinu su na ase o se ne ba no ni su up so osu papa ne se Ghana fo maya de ma ye mobo papa but enye hwe omo stress e ombe de down papa we State House nti mombra mombe support omo na se ne papa so born jom pa e board don hundwen ko fo nimu no na kende 90 ye bi man papa na anye wo sida do ba dia bi ala mo se bi ahemfo chine na bi de bi so okay maka na sayate ana mo da beto no nti
obi ambra na yenkoja daddy KD ewo 20 this month 20 this month here 20th ekoja daddy KD eye ewo State House nti obi ambra in Nomis na yenko support no na yenko sie no asomdwimo ana mma no so mo nje Ghana for mo mayenko manenye fe why that remember we the mo ye daddy KD abusua for esemo mo mane manye kam so mo na o mo abaji ni pe and see ya fi owo assumption na ye kwode a Ghana had say habejo obi no koto ntoma okowie ntoma mako de wo ana ya che no abusafo mo ye nyina yenko kan ntoma na owi aye no ma me na sate kan tie enko support no kan enko hwemba tomato do awafa tomato 1 2 3 4 5 6 7 Moyan tomato we kwa ka ho na nwotwe enko abodin tomato no mo hwe nanim oba woti sei na ko bia wonyo se won fa mo hwe na ya fi no mo twa no oba ni o mo twa no wa twa na oba ni so ba obolo dan ba jo ntuma ne body oko wia na nyon wa hwe ye mo no se aka to na nantu anantuo etu amanfo pesika akoye bi me no me se me hu se oba oba de bia me ka se mo de bubu be o me se oba oba wi ade pa de anka kopa mo adwuma dada na me owo ba sa se no guto adwuma nyakopon ma de wamba ya bro ya me do it to the sense ye ban ye adwuma dada e wo kokko fo nti wo asa kokko huntumi ndo so fa ye adwuma no adawo ma enko wi ade so bakoko ye adwuma be ko school ye adwuma na so wanti ma nya bia yusu kokko no wate be ko wi ade pa ne de kan be to su sei me de ade me chia ne se me ne wote ompo na wo ye won ti se me pesi Eeshã ani ba me do hwa wo no esan se ade aye krono ka fa bo adwama ene de be na mabu no de ma trim mama mo because nice woman is a nice woman oyo bolozi ko be kokwa na young o ya girl o ko yent mama ko ye se me se mo ba yan kan ti fa bem conversation wo kan ye nya asem me nya 11 wo so nya asem ntuma mako chale eye mobo abusia fo mo mayan ko ye ma me dana samwa so dana samwa se de be dia no dana samwa se dana samwa se mi ame ma me dana samwa ade o me ka wasama ndana ambe ka dana samwa no na baby dana samwa se so de be welcome chacha pa de na ko be di nsija ebusa fo man ko timba na no obi ye ni interview a ene obusa ne se na dan na unya na nka ba wa na o se ai me de me mpedompe waare nyo na mpedompe na me kra me mpe bodani ampa me mpe bodani ini aba malumba urade mfa ne krese wo se ne adamfo enwura teche ni mpreko nwura teche na me nyankopon so kra won fa wo emame onye sa da urade nye sa mistake no sofo a wutimi etoma ho wonam okra so oni kunu oni yire osofo a wunkyere hwiwi ase tada bi okra wo ko interview wa bono de kwa look wei na me nyame akofa de antesa was it one fat the pan coming woman 19 tender according to Psalm 84 verse number saying 10 down mama can count it out to ye nyamini pa 90 year yes the urade ba na busia for na samana wakasa no ni na sikum to asia ko onye mistake
emfa obi obodam ma no ene ye kumchacha de no the kumchacha de na samon to kwa ye de anu ye de abatu na mkoto ye no maami bi si onu de onto aba ni bi okodi ni fufu ade ache so no wada enkoti enimra damase nkwado nso ayanom na ebeda ne ye ho beto yen enti meme ne mabusua yete wa obi enu obekọ ba bia enti na monkoto wa monkoto men kan da tete fufu menko basa police won wa ha na mo police fo wa ha mpo na BBC ntokwasi wa hai basa mo wa ha so mo ba make sure say peace be ba oh eni eja tu wadwuma mu gina ho titiri basa ma chi o mu chi hwan ne hwan o ma chi branch ba ko mo de ne kwa he o de no kwesi oh aduane no mbekọ koma no police station be wi ase o meja no aduane nom de koma na di o meja no aba kuro no mo ma ba butu mimi se me kwada me wo ba shi tikakraka me kokuru me hunyina won won do ene di no ada me nka na da me wo fufu ku security wo me kodi ni mada on to ba me ntu tete fufu am me da ma se ani ebusu afọ ma me ne se on to aba akotia abato no osi on to okodi ni fufu no wada na police fo nkodo mo ye no crash no so de police fo no ye no ehye ma me no class so na atete nti aba no on to kwakoda busuafo ene ye kwa MDK so show boy be kan sem efo no ne ex wife no omo ye ex wife ana because mu divorce bia abontin o obe kan no ne yere asem na me share be fia na me ko yima no say me hu divorce people bia abontin to kwa de eba awale fomu nti medical won fight divorce people am by ne de ye Ghana for na nim say fela maka for na your baby your wife and na show be kan na say medical ndwuma ode aba no madama and day Friday way ndwum way na me say obi amombo fo ndwuma nim and ba yakoti ndwuma no yamba Kaka try me bona sumu baku ye be balance the chest to war what bow da go crema fiena be to no count fully active bara me media grossa me min konu sao kaka try me bona sumu baku stop make you know they watch me anyhow close your eyes I go through cam make you know they look cam eto the idea me ye hook up this one will be go cam crocodile teeth with the zukam, a big pass bazooka. That your girl, then they fuck am. And they repeat, then they fuck am. Restaurants, then they chop am. She make like chopper. You know they see the Cartier, bust down rolly, Aje, Yaro Nanti and Nantier, Kaka try great Kale. Shemi Koma ya icy. I just do it like Nike. Thomas me wall me a spiky. Miss Rekwa me a likey. Sheme honsem students ya opa frazuli kilentria chenemam keleria la zero f1 boy near two wave ye poana ya doggy boys your name mana top at the kwasi bi if you do anyhow you go see anyhow kwasi bi something small for the boys the kwasi bi somebody they call me because share ya kwasi bi the kwasi bi oh pato it's a banga mama me lighter me so me ganja mana pussy planta jam na me shime jogs jam na me to me plot minya kesa mi amasem jam na me come court obisi wa go mi brother me die pan kasa yen I say wa hwe no o de ahya wo se won di wo fi asem no ko di obi awale mu nsem a madawo ma MDK e de ndwuma ba omo ka nkofa wale asem nyina momfa mfanya answer wo status se mo nkonto kwa eye ndwom wa obi ha wa adwom mo dia betia me na so bra na ma shata ante obema ndwa ase seta wa ye di ne sese sanka ache ana miam papa MDK no ndwom no to boss ti wa ma boy no answers papa because me support MDK because obi aware asem de we dey be gire mo be kire say hwe
obi wo sika na se so mu ade anase bibi se me nka se fale na mu ade o but fale oni medical net no na eya emma medical eya ma fale na nke bia omgo so ye de still na se ntisa na se bia okotie story kaka o ba bia embegina wan ka so obi elusu na obi aye mobona disikechi na we disikechi sometimes sikam pimp maybe beba o pass as kan no ko to 5 cedi a ne se no na hojo a na wafa na o de didi dan se be ko $dollars achi na ebetwa won kwanso ne sa no unya sika na ye den ebusuafo se waboni meti ha na mo na me kasa wa o follow Omashi TV bia o hwe o station so o hwe o phone so o hwe o TVs baby bia no o hwe baby papa because aha de ye nkwan e de ma de ye good news nyama ye koso bia eye be boa ene e de be o hwe Omashi TV a na se wo tie ne ye pa ko pa asem ntu ne petuo so ye de emfa hwe ho fi asem no ende ye Friday ende ye Friday Mr. so be ko party so be ko yie o be ko wedding ayin fa e de na be ko hwe hu yie enko disika o chinje e wo ka mu enu obi ngoko enko ka se twa na be hu enko ka se hwe hu yie nya botre wo akoma bebre a bompa mu akoma se akoma calm down se police case ba akoma no obejo obegina baby wudamu no ana wonu se wunima ko bi sa gada obeka cho Tamɔ so ka mesin ne mu no no nim so bedem se ya anka ye dey etie sisi agada pie ba obetie kasa papa enti wo a won ko hye mu no fa bebi nyama bebre ya futuo na fa hwe na forgetting things bi obi so bo fro won tuma firi ho se wa broni girl gist and then Friday we time we ya so ana mdu bisi asa misim du bisi dia mo hwe me ewo UK bibia comments na mode buy no eni na jina na say what is happening in Ghana, God protect us, so sad and I heard or I'm so wo asem no ena obeka ho asem no se na we ni koso ye bibia se wo ti asem no ye ti ase ene nte se ye won kwa ana se ye nya de bonefo ye good che o mawu na mbom no ebia ahweye wo som nyame de osum ni bia sum ni yie na ambon ho ba ma yie na twon fi asem maka bio twon fi asem because Omashi TV me ba ya girl just say me ba ha me de niji afutuo ene nkomode ene eba nyo wo say ene eba beka na se ba sa de a wa wo hwe me pese de bia wo hwe me ntino enko pass wate twon fi asem aha ana me de girl this me say be ko say na ne ye chia yankase edwumewura papa bi edwumewura ahofe papa bi owabotre odo bibia echeche no bibia owobia nyame ehwe no so ombo no ho ba ema no kwatente na koma so pede nyina nyame ye de onyema no ane ye koye manager misanapo papa bi Mr. Ansam papa bi da obehu misanapo no obehu say yes me manager ni edwumewura na chese omunye ni paketwa misanapo nyakopon ensure pa ne odo a Oshoma workers nyina akoma powder di echi akoma powder maye nyakopon ensure na me kan emos na me sha emos so dey na o check cameras bia ye kama Kobe baby Kobe na check camera na chi say ne mi kwanu be ma de do kama me de saka mu ti bia one day ono de no be shi na mate Kobe chobo me wase na mi am George baby George asanso di Kobe fem mienu ebusiafo ya boy Monday I won for Kobe before I want some testimony me comment section na me hwe say omo be okin heart na say dey born ben na omo be okin heart Kobe George Obigi e o me nche ha Yakopon sha mu nyina and Mr. Henry papa bi ana koma yeti se wa makoma te se oba ko si kama o ma wasere te se Omashi TV ade ebusiafo wudi wadwuma no komo hwan Fabra ne mbo hu de roma te se e dia koma pa na ye adwuma enti wudi wadwuma ba ha so ne e bo hu de ro se efrowe ni nko fotugu suani se wa bona me se Fabra mo amoso mo hwe bebia ana mo start ya ba no mo say yes mo de madwuma abebe papa enti ne so Omashi TV ebie pon ato mo adwuma bi o pese obo hu de ro
fabra na yebebon dodo e de ama girl J sawabo na mede mu chiame na mede abesom the mechanic say and day Friday no good advice say no good advice nso a na ahweye esu ye dem eho ema show hu ye na me admo Monday Wednesday Friday e shebi ebusa for makram Mashi TV ajatwe nme kemenche